clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule April ni somni sang ni somni parukania tun chu ma po hian khovel boina chanchin thar lang sar zualte kan ngai thlo le do nani Iran war ni somnga le pakhat Inbiakna tumni na chu total ben le Inbiakna unblock le a tuna hian Hormuz longkong chu thuan ni in block me kania total ben double nei me kani nimin dar nga le achan ve pm vel thanga marintraffic.com landan chuan Hormuz Strait chu are le ta thuap mai Iran chu ani we sin ceasefire bo chet wangle anlong cholna te abloka wangin ahon thoi nuwa ahon zoi nuwa Hormuz kong ablok le tani Mumbai pantur oil phur des garima ero chuan he kong hlaum hi apal tlang man ram tama chuan Iran nena Inbiakna nei le turin voin tlailama US palaitin Pakistan an lu don ni in a soi hi Iran tan last chance ani thu soin Obama an kumsang ni sompanga ati surangkha ati velo tur thu a soin kan nem to lawang ati bok Inbiakna nei ni atan April ni somni pakhat hole ni antin chon ni in New York Times chuan ataranga US atangin Witkoff le Kasnar bok antel le mela JD Vencero awaldona report ani Iran chuan an palai tir tura thutlukna an la siam lo ni in Reuters in atar langa CNN in tifel to anga atarlan kha adiklo haron ti ani rampahni te duin kal na salutuk te in pha niam tumzok omlo te anin rin lo zia te le taman Iran alo wausek te thlir chuan he Inbiakna hi alo tin beisei lo ol takani te si chimom tho si Iranian gunboats te Sipa Navy hi Samnar Herald ania kaltang turin phalna min bekha edisa pani na kanie tuna min ka pa kan le mayange tin Indian long Samnar Herald chuan thu athona Sipa Navy chu IRGC hnuaya an Navy te soina ni in singa vel chu ani tura chu tani Sipa Navy te hian in do long tho jak arnaf po an ka pa alet vele thile hliam anom lo India alom lo hle India Iranian ambassador chu Kovin alungoi lo thu alo silsep Sipa Navy ho long te ral thuam pai thei rangzet jeta tuya tleng zai thei te hi Mosquito fleet ti ania Iran hian asang tel fe chu ania rinani submarine te chi le tui drone remote control manga jet tir chi depo ania anin do long lian ho an pilde vector wangin Iran chuan Mosquito fleet amang ta me kani Hormuz thlerkar chevela hian hun nga vela IRGC chuan sipai mun pui anaya hriatani heng long te chimom te hi tuipui kama tlang bul thuda puk siam chop chunga te thuru kan ni ber Iran hi aramom dan in azira atlang le leilungom dan hi biruk theina ral thuam thuruk theina atam mem kan ti kha satellite atanga mu har satur le radara langte le zual turim aruangam hi fiberglass manga siamani metar somni atanga somthumaya toite anni tlang pui ahu hawa long beinan po man thei anni order an hu vele an biruk na pu ka tangin rang takaron chuakin nai set so tatangin missile rocket machine gun mangin long lian an ve bei thina long lian tan lo chet man harviau thina ni an te sia mulo la aol anina taka chuan US po hian Hormuz thierkar nailu tuka chuan along te atir du mi lo Mosquito fleet a hlau kan ti chuan riluna kanom alhom si afim khurani la hadeu taka tangin Hormuz kong a block hi walu chil pop chi ni big hek lo le Mosquito fleet zinga tam tak chu machine gun muharam minute khata round sang ni zanga vel kap thei barrel paruk nei agar WH5 CS LM2A DSHKM 198 ledangte a thuam anni furmai then khata chuan 107 mm 12 barrel multiple rocket launcher le recoilless rifle te an vuabok glass dang alian de howa chuan longka na missile kem somthum chuang ka pha pahni te an pai tira entianan pkf 2 glass sian kozer nazir anti-ship missile pai tir class in North Korea sem ni in torpedo lian vaklo akap chuak theya
kajami class torpedo boat te po an nei ani US thunei na khovel kan ria kan huvek US sikul pakhata naw panglian le hoisen falbik sikul football ground basketball court library te nei tuang hi ania sikul facilities a te thu ania wangin adu dan lova che te chu a hrem mai zirtir tu te point sikul facilities nei tu ania wangin an haungam lova an tlon jok chu tiang chu US chu ani US sikul facilities nei te chu IMF SWIFT nei to te an ni kan soi seng lo US sian hard power sipai chakna ral thuam economic power US dollar financial control le soft power Hollywood thom na brand KFC McDonald's mangtein khovel hi akhua khir ani petrodollar versus petro yuan kumsang khajakwa som sari nulama US chuan UAE Qatar Saudi te chu US dollar lira an oil shal turin inremna anei puya chu chuan oil mamoram sang sang te chu an du emo du lo emo oil an du chuan US dollar nei turin anora US dollar chu tam tham tak local sa an tum ra so sowa an poisa chu US dollar an chantir sup sup ta thim US dollar du tu an tama wangin demand sang hle demand san chuan a hlumai thin US de Gulf from te inremna chuan oil atanga an sum mu tam tham tak chu US an invest turani Gulf oil poisa tam tham tak US a avir velta he hi US economy tinghet tu le boilewa kaltir zar zar tu poimo chuani US yan Iran chu chemu mal lovin emo remna siam lovin indona cholsanta se enge thengang Iranian regime hian ral thuam aboi puizi zeldon nuclear bomb po siam le lo mayang atidon lo Gulf West Asia ram te chu athun hoya da tumina beina sa ang nuclear ane phei chuan an lo yes all some zwal thei geopolitics a rinom na aw meulo hlok na le deal zelani Iran noya Gulf ramte lowom ta se US dollar oil an thalna chan turom lo Chinese yuan in an salang chu chuan US dollar ro rel na apot niam thea US economy khu azuk pot niam thei ta dai ani tunhaya India in Iranian oil alei po khan ICICI bank kal tlangin wan in aman apea Iran khan wan manga lei oil phurte cho Hormuz Strait akal tlang tir ti te kan riat kha khovel ram sang sang te poisa in thon konga poimo SWIFT manglova sumin thon theina tur BRICS pay point thom aron neya ataka man niloma se ma son zel heng te hi US dan alomom lo US dollar ro rel na ron challenge theitura kongsial tu anni pal thei awangin Iran demand pakhat Gulf le West Asia tanga US sipai te le ral thuam te lak chu avek hi US dan ti ngam chi ani ngai luwang Gulf ramte aven tlat anga yani tunhaya Iranian drones missile laka an himwak lo wangin Gulf ramte hian US an rin na atla niam nia soyania US sian amak ti that atum angai do nani US ne na achan theilo na indona ain barlu tem nile ti zona mek hi ngai tu tham fe ani ve on lam nei sa ta ne ro US chakjok je hi ni le nga soi awmang mase tuna ne na kan han soi hi chural thoma in chu thep lam ringot nilovin US dollar ta na nok sak theilo tura Iran da ka soi na ni chu apui tin chuan US tan ne nro pui aniang Iran hian nuclear nei lo se US in ati chandang chu Iran in nuclear anei chuan thilti theina anei na sajwal don Gulf ram te khu alam tanga siamin US dollar ro rel na a challenge theiwang ani Gulf West Asia US thilti theina anhiam pha thei boka hei hi US in angai ngam lowani tuna US dollar in khovel of zero kan ria Gulf ram tele US thodun na po kan hailo US dollar thilti theina hi voile khata ti top chi po anilo a top don kan ti heklo US sian hein do na hi achin fel lo chuan na kena US tan hala poi pal thei kan han ti ani bere tama hian eng tin tak ching felang mole India le Rafale fighter jet nei that ber Indian chuan tum khat nan kum sang ni som paruka khan Rafale fighter jet som thum le paruk Indian Air Force te manata na leya Ambala Punjab Air Base ale Hasimara Air Base West Bengal ate da anni
Rafael fighter jet hi 4.5 generation a ngai ani bera chen khat chuan 4.5 plus generation depo antibok tundin muna India fighter jet changkang le thaberani France hian ram pariat India Egypt Qatar Indonesia Serbia UAE Croatia le Greece te hna Rafael jet hi a thal to ani tun kum ebila India chuan navy te man atan big Rafael marine somni le paruk le harem tilea heng zinga somni panhi hi single seat ni in adang pali te chu twin seat aniang ro khol naum lo chuan kumsang ni somni pariat atanga somni pakwa tangin France hian ron deliver tanin kumsang ni somthum atanga sangni somthum pathuma avain India chuan adong kimang Rafael MT hi Indian aircraft carrier longlian INS Vikrana le INS Vikramaditya ateda tumania Rafael M pakhat man hi India poisain cheng vaibel che sangni le zathum chuang laiani France hian pilot training baga kumsom chung India hi atul dana zirin apui don bokani Rafael M hian air to air missile chitni mature le mika apaya air to surface missile exocet AM39 le scap te apai bok exocet AM39 hi longka na bi kani bom mit nei hammer le pefway ala pai chu boka pefway hi laser guided bomani Rafael M hi longlian aircraft carrier atanga thlok chuak tura duan ani awangin Rafael jet pa ngai a in adang lam dewa aruanga manghe jokin ari jok lek bok tunaya Rafael CM2 Dassault Aviation le India Company Tata Advanced System Limited te chuan thodun na thuthung ziakim TASL hian Hyderabad ta Rafael fighter jet body an siam donani France rampona Rafael fuselage siam nam saber le omchun ani don bok kumsang ni somni pariat vela an siam chu atran thei be se ani India gin na ngin anhoya tarlan India ku chuak ral thuam te chu France chuan Rafael India nei sa le alei thar Rafael M a te pai ti rem ti ani Astra MK1 hei hi boru ka thlok fighter jet missile emo drone mita mu phak lawa thlok ka na beyond visual range air to air missile ania kg za somnga le pali vela ritania metar thum point paruk vela sei ni in kilometer za som vela ka pha puak thei thil kg som panga vela pai bok match 4.5 relate pli point panga vela chakin a thlok theya pakhat hi cheng bible sari atanga riat man verani French Michel Rafael in a paisa mature Michel hi cheng bible somni panga man borvel ni in kem za somnga chuang aka phani Astra MK1 hi mature utluk deu thoni ve thosi man tlom jok si ani pialama ram dang ral thuama in khat lutuk lo tura India malak na ni in Indian fighter jet dang Tejas MK1 A ale SU-30 MK ate pai tir to ania MiG-29 ki ate po pai tir tum le me kani Smart Anti-Airfield Weapon SAAW an thlang na zone atanga target lama bathok wangwang theiji glide bom ania hun him chin atanga kap chuakin target lama bathok wangwang mai don ani hei wang hian thla angreng pani ania thlona tum hun bula om radar station bunker le runway te den nan bi ka duan ani kg za somni panga vela rit ni in kilometer za vela ka phabok amol mangjonga soichuan bomemo missile mit nei ani bere meter khat point pariat vela sei ania warhead kg somriat vela pai relate ni point panga vela chakina thlok theani Rudram 1 anti-radiation missile next generation anti-radiation missile antiboka Rudram 1 hi India ku chuak anti-radiation missile masaberani kem za tanga za somnga vel aka pha melma te inbiak po na te radar te le air defense system te ti chiat nana duanani meter nga point panga vela sei ni in kg za ruk vela rit ani bok warhead kg somnga le panga vela paya kem za tanga jani somnga vela ka pha ni INS GPS le passive homing head thiamna manga thuam ni in atum athel mo hle Indian Rafale source code adu fighter jet te hi anina taka chuan computer thlok thei an ni bera artificial intelligence ne na anan thuam chho hu phei chuan an changkang le zual ta hle mai computer thiamna mangin fighter jet omdan tur chu duan sa thlapania chu a source code chuani source code chu fighter jet thlok burber kan ti theyang
Rafael ZP ka hian Asor hi modular data processing unit anti India chu achunga kan soiral thomba ka khian India ku chuak tho utam eisa radar te sensor te le electronic warfare suite te po Rafael a man thei adua hemi ti thei tur hian friends nena voi tam tak Rafael source code adil to ala lo cham zel ri ani Asor Scott khoi dang lam theina emo thiamna tel lo chuan India hian ama thuin Rafael hi ral thuamte a paitir ngot theilawani achunga kan soiral thuamte paitir tur po khian French mithiam Dassault Aviation atangin andron kalang India hena Rafael Source Code French in a pek phallo chan pakhat chu French hian India hena Rafael Source Code du duwa ti danglam theina full access a pek chuan Rafael leive tu ram dang te hian an dil ve subsuban hlawani hebaka hian French ho hian an thian tha te po ni se an fighter jet chuan vor Source Code pek chu ahim lo theya an ngai bokani Operation Sindura Rafael ka thla kaniem French Air Force ho tu pa ber General Jerome Belangar chuan Operation Sindura khan avoi khatnan India Rafael jet ka thla kani ngei thua soitlat mai Paris a briefing aneina Jerome hian India chuan Mirage 2000 Sukhoi Su-30 MKI le Rafael te achan ngei thu intelligence sang atanga hriat ani thua soi French media te ma nge hei hi Rafael ka thak ani jum khatna ni thu te ha soi boka India ro chuan General Belangar thu soi chan na emo soi fian emo engma ala nei lo thung Rafael siam tu Dassault Aviation ho tu pa Eric Trappier port ron tong chuak ve in Pakistan ka thak ni lovin metar sing khale sang ni vel lai sang a tho khan Rafael high altitude system te hi chu a fela chu wang jok chu ani thu ron soi ve ani Pakistan ho phei chuan Rafael pathum Su-30 MK pakhat le MiG-29 pakhat kap thlangin anin soi ani kha tun na India sipai ho tu sang te thu soi atang po in India hian Operation Sindura khan fighter jet a lo nge ni in arin theya azat fakle engzat te ber nge tiero chiang taka hriat har viau mai Israel khon in dona wanga anramin atorna sang te le Israel che dan dik tak report khuarem ti baklova media lam mi te a khwa khir hle hetiang deuh hlek hian India pon thu dik tak hi puang du big lo ni in alang chandang sang ero aom ti kan the thiam thawome ramdang te an hlau thong deuh Rafael fighter jet leive tu ramdang te po India Rafael jet ka thla ka ni thu French Air Force ho tu pa in asoi ta mai hian bar kha in athilhau thong hlom viawa Rafael leive dang Qatar Egypt UAE le Indonesia ti chuan BVR Michelle laka ahim theinan Rafael jet chu ti changkan bel cha turin Dassault Aviation hi an Norway hal bokani China la chuan Rafael fighter jet Dassault Aviation in anshal tlem theinan emo anshal theilo nan ram sanga Chinese embassy te mangtangka in ma ala ti French intelligence ten an reporta Indonesian Rafael jet label atumna po China chuan thul turin alo thlem ni in Associated Press chuan a report ani Operation Sindur lai khan Pakistan in Rafael ka thlakna Michelle nian soi China siam PL-15E ke them le puak chi alova atharang de thowa leya tla te an charnola ni kha US Japan South Korea New Zealand Canada Taiwan le France te chuan zirchian chakin India andora India le Japan chu thok dunin PL-15E Michelle hi an zirchiang meka heiba ka hian India chuan PL-15E Michelle apa a pat poimol lom deuh vek pakhat chu a thian tharam pakhat hena zirchian atana peya khoiram nge tarlan ani lo thungani PL-15E zirchian du tu ramzinga khian France hi India thian thaber chu ani mai mela France hian PL-15E technology hi zirchiangin achunga kan soiram pali tenor nang khian he Michelle le aya changkang laka him thei tu Rafael jet changkang jok anlaron siam chuak angem tuna Rafael jet ho hi an upgrade angem ti depo zona omve thei aniang hunin shilro se tunlai khovelin dona chu boruaka ani de uzel to ti kan cheveka tundin hmuna Asia le Pacific borvel hi khovela fighter jet market than chakna ber ani me kani hei hian tunlai indona boruaka ro rel apoi mo zia atilang kan ti theyome